Kuri uyu wa gatandatu ku itariki 30 Gicurasi 2026, Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu uyu akaba ari Habimana Dominique yifatanyije n'abaturage bo mu karere ka Burera mu murenge wa Cyanika mu muhanda rusange, aho hakozwe ibikorwa bitandukanye birimo gutunganya imihanda, gusibura imiyoboro y'amazi yasibwe n'ibindi bigamije kwimakaza isuku. Uyu munsi wa none Leta y'u Rwanda imaze gushyira imbere ikintu cyitwa umuganda rusange, kubera yuko buri muturage wese utuye u Rwanda arabizi neza ko kiya nyuma y'ukwezi hakunze kuba igikorwa ngaruka kwezi gikunze kwitabirwa n'abaturage hafi ya bose mu gihugu, cyane cyane abamaze kugira imyaka y'ubukure, ngo ndi kuvuga imyaka 18 y'amavuko, baba bategetswe kujya mu muganda. Uyu munsi wa none guhera mu mwaka w'2000 umuganda umaze kugera ku yindi ntera, kubera yuko buri umwe mu rubyiruko ndetse n'abashesha akanguhe bakunze kugaragara babukereye bafite ibikoresho bitandukanye, by'umwihariko nk'imihoro, amasuka, ibitiyo n'ibindi byifashishwa mu gusibura imihanda, mu gukora ibinogo ndetse n'ibindi bitandukanye, n'ubundi binagaragaza neza ko bagomba kwitabira umuganda uko byagenda kose. Leta y'u Rwanda mu rwego rwo gushyigikira umuganda rusange, iyo tariki yageze hakunzwe koherezwa abayobozi bakomeye mu nzego nkuru z'igihugu bakajya kwifatanya n'abaturage mu rwego rwo kugaragaza isura nziza ko umuganda rusange ari ingirakamaro kuri buri muturarwanda wese, cyane ko mu myaka yashize mu ntangiriro z'umuganda rusange Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame nawe yagacishamo maze akajya mu muganda akifatanya n'abaturage rubanda rugufi mu gukora umuganda, aho amafoto yagiye agaragara ku mbuga nkoranyambaga yagiye amugaragaza afite isuka n'umuhoro arimo ahiga rwose. Ibintu byanashimishije abatari bake, by'umwihariko abaherereye mu mahanga bazi ko u Rwanda ari ahantu habi cyane ndetse hari abantu b'ibyigenge batajya bagendera ku mategeko. Leta y'u Rwanda imaze guteza imbere umuganda rusange kubera yuko umaze kuba rurangiranwa mu Rwanda, by'umwihariko kuva ku yonka kugera ku mushesha akanguhe bazi neza ko buri matariki ya nyuma y'ukwezi k'igikorwa ngaruka kwezi kimaze kumenyerwa mu Rwanda ari umuganda rusange, aho n'ubundi abaturage bahura ibikorwa bifite inyungu rusange kuri rubanda nyamwinshi. Nshuti bakunzi, mudasabwa gukurikirana amakuru y'ibiganiro byacu hano wisanze ni Taifa Rwanda. Icyo usabwa ni ugukanda subscribe kugira tujye tubana umunsi ku wundi. Nitwa Taifa, ndabashimiye cyane, Imana ibarinde kandi ikomeze ibane namwe. Ciao ciao.